Des dizaines de milliers d'Israéliens tentent de fuir Israël depuis que l'Iran menace de frapper. Seul problème, il n'y a que très peu d'avions qui décollent au vu du risque important de frappe des missiles aériens. Aucun voire très peu d'avions ont l'autorisation pour le moment de survoler Israël, la Palestine ou l'Iran ces dernières 24 heures. Le personnel de l'aéroport, débordé, explique donc la situation et qu'aucun départ ne sera autorisé. אין חוק בנמלות ושותקים את זה הביתה. אין לך שום אחריות. אבל עכשיו תכף מתחילים לפרוק לכם את כל המסעדות. כל אחד שהגיע למסוע שלו, וב-20 דקות הקרובות אתם תראו